ri andu aria makorwo ngori kone mucie kaundu wa kwenda gucerera andu wa Nyairobi gatiri gathira sama kari oho yes yogecenje nginya environment koja holiday ona Kenya na gatigothiraga na ihenya gathira na ihenya yes tondu wani ni maugaga atiriri mundu riria oka gucera na guku ri na icera riu tikori andu rigene camping ya miaka of course ukikiuga ina miaka 30 no athi gucera Nairobi ni holiday tiroka wikara kwa tata guo ciumia igiri thukuru hingurwo na ina miaka 32 hiyo sasa hapana we ni uke ocere ugeithani ucoke ku oino ucoke gwaku ucoke kuria ukoragwo yes icera ria guka ati uroka gucerera your uncle your cousin uria ko Nairobi ndithiragira miaka 22 yes thiete muno 22 yes miaka ira ya kurikia degree abi together yes hindi rota utambetie kwikario tare gwaku yes kuma hau riu ti uke ati kwikari ni uke uka guikara guku gwaku uceragwo hindi ona ni uroragwo konu as you are an expense yes you know when you are young you are good ni na maundu maindo na mirire miingi ni maundu maingi ndio yes no wandu aria moka gucera guku Nairobi ri mayuka tondu one oguo gucenjia riera yes climate na kuhumuka mawira of course yes okay tungikorwo uroka macani ni na kigana na kiria na gikabu kia macani ri ucoke utweke cukuru ya hinguo ri waiga kana we summer break ya college ri no thigwa tata guo ri yes wikare ku ta mweri ri no igwa wahumuka mawira make magicagi yes no riu kuria mukoraga riri relative uria we wiriagiria muno gucerera Nairobi ri muthenya ucio wakinya ukauga riu ni summer break ino ri twahinga ri semu ino ri ni nguthi kwa maikuso yes ikaraga Nairobi and you see when you are in the counties through Kiambu largely ni atekerekire ta Nairobi kuria kuingi yes ekuma thika ukana huko it is considered Nairobi yes riu ni ukoraga riu we ni wayuka mucerera tata guo kana baba guo munini kana mukuru ukoragwo kuru kuriku uko Nairobi ugatweka very disturbed kana ugakora undu ucio ndona sit well nawe ugakora ni mari maga Nairobi oria mwikaga rugongo ukarigo what arrangement is this dauka gwika atia ndagira ki ukigwa ati ndathiko cerama yangu ukoragwo murera ugakora ni kurogota go matumbi orozine na murokagira ngwaci na ciete gona hau nyujure ukarigwa atiriri ike guthiaga atia na we wona TikTok mauritu mabica me nyumba-ini nene kumbe he andu matakuonagia he tuta ale maitaga thukuma na kabici ukarigwo nginya kwe nyame kwa iria cia gwikira ugithi kianda na kobokobo cia buraki ukarigwo kai murera gutakorwo kwe Nairobi we juga muikaraga Nairobi kigo ndathigwo tata itu a matangi yako kuria matangi wako agia mari thito ya ngunia inya cia irio cia nguku kwaje kinyaga wakinya ri ndwage kinyire hiko na gatuma yakinya kenda ri ukamba kariwo kaitana thi Nairobi cirage koga okenyo ni njogo na tewe sete kana fuda tu ukita gucerera yo baba nyu munini wa Kiserian wakora mena nginya ikumbi le mazuragia bebe ura menyare were ni ukwamba kuhomuka kuona theci one homa ukomiona ucoke ukore mena nginya rumu ya gucicuria ngoja itare thabie atene marokera kiroko makwira muikuruke kianda muthi mugatemere thumu gicoro giikuruke he muthuri ugeragira hau akohororo ng'ombe athina cia cokie hwaini arabori ni Nairobi na okaka Nairo we okaka kundu riu kwa Netflix yes ukurenga popcorn muikarete thi Netflix na ma headphone ma matungu mara kione Gen Z atuwe kuja ku relax na kwa wifi yes ukarigwa atiriri kai Nairobi kunge kamu aya morongera ikomi guthi gukama cia rocine
ati ni mufuraga ngiri na kaura mugathi gutemera mai ma kiguo ati woka ati wakinya ko Stacy adathi ko anko itoi akona hari ugo banana ene no fi banana wako ane gutemagirwo gicoro kia kiugo githie mugunda ikoroke no iwa aboeka yes ati mwena ilo finane muna kwena muthenya wa ndafu muthenya turare mira irio na nä kå rä mä ra irio rä ko ciä nini oya karociri karociri å thiä å rä mä ire kahora na wä na irio tukarigwo atä what is this kå ndå kwä na nginya nganya no nä må rarä ma rä u moka rä guo mamenya atä rä rä he wariä tå gä aga wagä a wariä rä å gä cagi å karurumå ka må ndå to rä u burati-inä nä wariä tå takoragwo tå kä handaga thå kå ma korwo nä harä tä ri rä no wagä a kawariä wakana gå kå å guo kamä tä kona one å kona rå rä rå no rå gä e mbembe iria cietagwo cungura F1 ä no äteng'eraga ya mä eri ätatå ä no hetå kanaga na ya mä eri ätatatå tondå ya mä ätatatå ä no nä kwehä rä te å kamenya harä å guo rä harä a ndingä tinda ngä thika brocete harä a nä harutanio nyeki ä yo ndingäaga å thuire be thutha mwaka å mwe å gä thiä kå gwakora kå ndå kwä na mabebe menja wa nyå metegie kå heo ng'ombe na thoko mairigicäirie rå giri å guo å kaigua ä ka ndä raumire gä cagi gå ka ningä gä cagi å korete kå ndå kwä na silage atä maraikara mwä hoko worereria kå kerwo atä rä rä unajua hawa ndio walikujaga wa kwanza huku hawa wakatasagu kulima ng'ombe nio mendagia iria gũkũ ya supplier za iria Ola makonyesha ati wathi kwenjoy Nairobi wakora kundu kwandikitwo iria kiroko no you for that by na bottom brush aliwa wakora ukarigwa Nairobi gaima watu muregere ng'ombe muramba Nairobi wauma ku muramba na timomithie ne fresh wewe umete kwanyu kabati kana kangari ngothie ko nyambe homuke kwa maya uncle wai wakora ena tukuruwe 74 na nĩcio wahomoka kwanyu gĩcagi kwanyu mwĩinya wakora nyinga ingĩ gũkũ na yoka Nairobi kũhomoka wĩra wa camba wakora ũko nĩkuo waingĩhĩra wakora mohereirie nyanya rũĩ mbĩa ciambate kwani watu waishi Kanailo na nasikia watu wa Kanailo kwani Kanailo kuna kuagwa na thangali ukali we athiriri kundu guku kwariwira marigo menwira igoro ri ukali we kama ngetambia rurio rwa passion rugirine kende Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija leure. Yes. Uweta kuna waka mumero. Ko haleria wega. Ndio. Yes. Leure. Safari. Ese magari. You see the WRC Safari is back with us again. This weekend, by the way. Ndio ni mwagathe. Yes. Yari horo wayo. He ndo nyitagira thimu oi. Ekana na hii nyoro. Ale makona unake mere ni ambatagia ni kidogo tu. Nyanyitagira haria haira my wife in Jesus name. Yes, kana riri. Ona ngere kana ke ule biza. Yes.
Yes. Okay, hari togira ogwa hari. You see. I can't. Wa Kenya. Drone kamune ne. Drone kapa. Ne wanyitagira. This is it. Yes. We yesed it. Wa Kenya. WRC is here with us again. We are asking you to come and see a spectacular display of prowess as your president. Wacha sasa muri gore mafatia na YouTube. Mambo ile yagiruha. Guo levo ya maitho. Yes, tina harevo ya mumero. Ndio kuera thimu haya is an age thing. Ora korona gwethi aikorogete. Tarugia muthuri atate uko gukua sales uyo mutungateri. Etagwo Jonah. Oya Jonah. Jonah ndangihota kuoya selfie Nio. Na migine havi. Talenga veti unathoma. Wa Kenya. Huyu ni William Ruto. Wangwana. Tulisema. Never mind, they are very impactful. That is why we watch them. Yes. Tuko hapa na Safari Rally Drivers. Na tutakuwa na Ivasha. Yes. Come and experience the magical Kenya. Tujione. Yes. Na ritarere. Da naigira akari kau. Ona last time ndakaingirire. Aingirie hindire giakiro wewe. No. Uzai dhubutu tena. Naingirire Safari Rally kweli. Yeye mudhonia. Alibebwa na Safari Rally unye. Kubebwa siko na kibebwa. I think alibebwa State House. Yes, na kudogitengera. Kudogitengera. Na tondu guku ri His Excellency Ruto ri kwidia kuiro ni Safari Rally iyo. Yes. No na security yake de anticipate gari cio ikora ithe makeu. Maika te makamuna tere. Excuse me. No, like pole. Are we agreeing that you are going to maintain a speed of 30? 30 just for display. 30. No. Come on. Second, we gotta be doing just fine. We're not gonna go first. We gotta be so easy. As president, I'm just gonna give him small experience of the Safari Rally. One, two, three. Hey, na kimia. Imagine atire kiwa geta muke kire kimage kegima the whole journey. Wale kago. Hey. Akini siya kiugati. Hani sasa huyu ametumwa na wale wa Munyoro bwana. Hasalani. Ay. Sasa huyu mzungu anataka kunimaliza. Ndakura mageria kumwenyeria. Na ici ciao. Makiona maguru meria na ndege. Makore akinya. Wewe ndo mwire aruga au. Kogo tengeraga mundu. Nie tie ndona president adrenaline hau. Tondu haria arugamire ugire. This is serious. Ndari ndo tozio. Mutore wake. Ije kijana wake ni mambo ya tiriri. Wewe. Hiyo mchezo usijali tena. Hiyo mchezo town. Usilete hapa tena. Hiyo mchezo wachie wakina Sifuna. Wakina Babu Owino. Wachie hawa. Dede Nyoro. Hapana. Yes. Hiyo ni mchezo ya kina Sonko. Ni vijana. Mike Sonko. Yes. Hapana wewe. Hiyo wachie nani? Hata atia unaenda kuruka Human Rep Nairobi. Pauline. Acha. Okay. Omanga. Oh yeah. Hiyo wachie wakina Omanga. Akiwa sasa ulikuwa unafikiriaje? Unajua my friend. Hiyo kitu imefanya vile uchaguzi ufanya wakati mwingine. Mimi nilikuwa nimeambia yule mzungu, tukaongea na yeye nikamwambia ni bebe kidogo. Unipeleke mpaka pale alafu nirudishe. Alafu turudi. Yes. Sasa mimi nikawaambia wangwana sasa mchukue kamera.
kidogo polepole. Unajua sasa hii mambo ni nini? Polepole ndio tuweze kuendelea mbele. Sijui kama tunaelewana. Nikamwambia sasa, wewe ndio huko kwa driver, mimi nitakaa wapi? Passenger. Na akaniambia funga mishipi yote. Kumbe hii kitu iko mishipi mingi. Sasa ile moja tu. Sasa nikafungwa mishipi. Na nikashindwa kwa nini Oscar ananiangalia, kumbe yeye ameshaenda na hii kitu wakati mwingine. Aniambie. Nikashindwa, Faruku mbona ako namna hiyo? Mimi nikamwambia sasa, akaniuliza are you ready? Nikamwambia I was born ready. Sasa kama ni wale tunashindana na wao hawana mpango, mimi mpango niko naye ya kuinua Kenya iwe safari rally inatambulikana dunia yote. Zina. I was born ready my friend. Weka hii kitu gia. Wewe my friend ndio nangoja wewe. Sasa wewe wakisha weka kwa mchanga tukanyage safari rally. Sasa mimi my friend nimekaa hapo tu. Nashindwa hii jana nafikiria nini? Niliona vumbi imewachwa nyuma. Najaribu kugeuka kichwa isunguki. Najaribu natafuta ADC yangu simuoni. Nikigeuka huyu mzungu ameshikilia steering. Hata niongeleshi. Nikienda kumuuliza my friend amepiga kuona 90. Namuuliza what are you planning 90 ya pande nyingine? Sasa kushoto kulia mara tumeruka bup. Sasa nikashindwa salale. Wale watu wangu wa security wanajua vile hii gari inaenda. Nikiangalia speedometer tuko 180. Mimi wakati nilishindwa sasa kunaenda namna gani, niliangalia sioni mali tuliwacha hema. Nimumpokea. Nikamwambia my friend, do you know the consequences ya ile kitu wewe unataka kufanya? Are you aware? Unajua the sovereignty of this nation? Sasa akaniambia don't worry, mimi sasa hiyo nasikia tumbo imejaa hewa. Nikaenda na kitu napiga kelele ngwe. Wakati niliona amerudi nikaona sasa kina Faruku ndio wao wameanza kukaribia vumbi kase tu, nikaangalia nikaona huyu ni Tumbe. Nikaona huyu ni Oscar. Hii ingine ni waziri ya michezo. Nikajua salale. Kumbe hayawi imeshakuwa. Sasa nikashuka polepole mimi William na nikasema kutoka wakati hiyo sitawahi dhubutu. Watakuwa wakikuja Ikulu tunapiga picha na gari yao na wa release. Angetisha rege. Sasa my friend, hiyo kitu bwana inasonga. Mimi nilishindwa kwani hii kitu bwana. Asalale. Jumatatu nginya gatano kwegagara shamania na board check na Dance. Karibu sana twegagara na section Goni Wathoita. Leure Thini wa kwegagara. You see, thoguri. Ile kitu yote ile. Thoguri. Of course. Yes. And tukithoma twathoma business education as what? It is the exchange of goods and services. Yes. Simply that. Yes. Kwa matathomire business education. Msona mekorire. Matiathomire BEd. Etagwo BEd. Ni mathomo ma uguri na wendia. Simple. Hizo ndio tu balance cash book. Ni oi cash book. Oja, ate?
no akira BEd. Akira business studies secondary. Okay, business education. Tomia betia eriorere BEd. Yes. And of course BEd yake na kiria uhoro wigie bargaining and what have you. Yes, kana no yetagwo haggling. Na githungu etagwo haggling. No gwetagwo bargaining. Yes. Rĩu mũndũ akĩbargaini kĩndũ rĩ. One bargaining mwakinya kuiguana ri hako haria mwendia ni araigua ni athondeka faida yake na muguri nake ni araigua ni atindika mwendia ginya haria abatie gweka atia gutinde kwa na gukinyio. Yes. But sometimes ukora one party is not alive to the fact that ni ahinyirire Yes. And sometimes tumenyaga ginya riu uthia ndu-ini Wathigo ekerende. Ole ketia thogori. Na gutire kindu getura mundu. Ta muikarite ogwa ndu-ini. Okora mso kaune kagira ka jacket. Urakoire ku. Ta makaga kandiragwiriire muthithi. Imagine muthithi. Ndeirio wega ma. Manyita kitino thenetwo na ngiri 3. Imagine. Nani yaletha. Ate cigana. Ngirangi ndomire mwekira cireuma 8. Oye kama leo kuna hauma na 3. Ukiachomoka na 3. Unasikia ni kama utaitupanisha chini. Yes. Ukaribole what is this? Na kuria ndu mako mahana ugu. Mako meikinya rimwe mbere yaku. Okakuwa mani kiratu weke. Iria origi. Keroteku. Kenya ne. Ya ici nĩ cia oria. Renderio atia by the way. Makandira gudia ndarehirwo kamakis hau. Ngikira iri. Ndiathiũrũrũkĩrio na 35. Ngiri 3. Okay, rote 35 munene anga mwe bia ciakwa na. Mwaingĩhĩria mbia. Iratũ ici cikiaragwo na 650 harĩ ũguo ritĩrũ. Kwaja nĩ kwaro. Ile tigwa aterere jasa ndumwire. Nĩguo mani. Nĩguo jasa to na keragũrwo nĩ akauga acio itiri ũndũ ciũkaga cio nda 650. Ona ũngĩkorwo nĩ ũragũra pĩa inya wendagĩrio 6. Nĩ andũ aya metua arĩa moĩ Nairobi. Tũkĩroko tene. Waje mũgonga guo. Ũkarigwo atĩrĩrĩ, what the hell? Munareko kana wako rĩu nĩ agũrie kaburoti kwanje rĩu nĩ tura. Yes. Ũkaigua oria atĩ agenyo gaka karakinyĩria ki. Ndairio 950. Ana ngeire wega na njĩtagia ĩmwe na 1.2. Ũrendeirio nu? Kimani harĩa kĩanda. Kimani Mauso? Mauso? Ĩni. Ya, koya thimu. Kimani? Akaburoti kana yaku ũraneanaga na cigana? Ane na 750 gotikire kirimo kirokio na 950. Kirimo kiu hende onewe. Area speaker. Onoka kugurira ndi na indo. Ini moitithira na indo makirokio na 950. Na kirokio na cio ciekaci. Ndirakiire mita. Kiragũithio 50 kiranengera nga irimo. Ai. Magana mere iguru. Uguo. Mathi uguo. Hindi we thiete rugungu. Kwauraro na ngari. Igwe nate. Macharia. Mono. Ari no yoka no ri ari. Saro toka. Ngaina nĩ mũthemba u. Mazda. Nĩ mũthemba Mazda ĩrĩkũ? Demio. Demio. Namba ici thutha nĩ cigana tathomera ndĩ haraihu? KDD. Ũrendeirio atia? Inagotho mũno. Rokire kĩ? Kĩrĩa mwena na magana merĩ igũrũ. Mita? 1.2. Na merĩ? Uga nĩ KDK 6K? 635. Q. Atiriri. Ino iyo tiere ya guthite munanda he gitwarwo riko. Era kuyagirwo manana. Akirio ya mwana kyo gitwa Teresia. Ekirika munanda egetia za bagi cia mwena omwe.
Nĩ anyundo mwanake. Mokaigua uruma. And there are people who are very good. They will never compliment you. No. Yes. No kugusia na every time. Okay, akura thiri. Muthoni. Tugotuo nĩ tũingĩ ndĩratuonaga gũkũ. Ici ciaci nĩ nyendagie. Ndagũkwĩra nĩ njega. Mũndũ ũrareire mbĩrũ ya ngũbia ici nĩ arĩte. Arĩte wega na gaciko. Gũtakĩrĩ kũndũ gũtacirĩ. Na nĩ ciarangia kwĩ ũmwe ciothe. Na ndĩraigua cirendio gĩthukio. Inyanya ngiri. Aigua kũringĩka. Aigua kũringĩka Ngai. Tiona ũndũ mwega ona hanini. Atĩrĩrĩ. Nĩwekĩra njuku cia oria. And the more you try to argue, the more they bring facts. Asa ici ticio wege kiumĩte Singapore ĩrĩkũ. Ndũke ngũtu arĩa irathondekerwo thaa ici. Nĩkĩ ũranjĩra ndũke tũthiĩ. Ona tũkĩoyaine nao. Ndũke tũthiĩ ũnjĩre. Nĩkĩ we. Kwanza ũthiĩ ũrĩa tũrauga. Kĩndũ gĩa kwenderio ngiri ithatũ. Nĩ mwĩtua ũrĩa mũĩ handũ ha ũrie atũũri mũno akũndũ kũrĩkũ. Akũndũ gũkũ. Nĩ mũkũonga nguo.